Өлөңі қарба желерттен жүні көхірі федеральны программа олығыран 116-лы квартиралақ олыры жие тұтылынны. Бүгін бастықы жие үліға кейлетін хүріліғ түгені ғытылынны. Устук соллағы истә қотор йоңа аспыт кыстык солын кылгас кемин баттаха туту материалын түргенник тиен ағалан. Тутачылар бу үс же тутутун олунюттан сағалабыттара. Бүгін бастықы жие үліға кейлетін өріліғ серигер томугар олықтоқтор мұхыннулар. Бу федеральный программаға беги 12 квартирала фенольны желер битин көһүтүн бары хәҗәбет. Оройон баһалыгы Александр Иванов мустубут жону саңа желәхтәре тутачылары үрүләк түгәннән әгәрдәләтә. Бу ел бүтүр дери өссө 2 җеүләгә кирән 32 гыл саңа җекүлүһен тутуктара. Жон ологон условиятын тупсарар туссыллах федеральныйда республиканскайда программаларга кирсен үләни салгы ытыакпыт диетә. Хотугулеген федеральный университеты кытта Севастах бе олар кытта кластерден териембит олихинен бу саңа технология лёгкостный конструкцияден тугу сыга хаммыт бебит теритебит ихинен хаммыт үллете жабыт. Сетте оны сылларга тутуллубут кихидоробиятыгар бортулах феноллах желери көтүрек туһунан олохтоохтор үгүс сылларга турорсубуттара. Ол турорсуулара олохка кирен бүгүн өлөңгө бастыкы толору качыллылах саңа жекүлүүхүн илилергер туттулар. Жан манны шуй жедерге кирен истехтеренеттен жан доробиятı да шуй булытты. Деречеттер бит үчөйгө тардыгылары делбияга. Саңа же сантехниката хачыллыта барыта хоту сир условиятын учеттан оңоһулунна эксплуатациятын эрел хачактамы тепетнестектерилте сүгүгө. Өчө баккан хаңа же кора курдук айдета курдук делби ярдем. Вера Ларионова, Саха телевидениета, Өлөн.